Mi xeweta na ku va hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nge se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. General Gwavulani xihisa xa ku duma hi ku rhunga kumbexana hi ku gwavula. U le ku zenyeni hala ka xiyenge xa mabulu hikokwalaho ka Benny Mayengani Refill Giyani Stadium. Swi tikomba ingaku ku na swiyimbeleri swo karhi leswi swi nga ku tlhaveni ka tinqingho swi tikongomisa ka General Gwavulani. Tanihi ku General Gwavulani va tirha le ka xilumani se vanhu va zamazama tihlahla leswaku ri va nga tikuma va rhambiwile eka Refill Giyani Stadium hikokwalaho ka General Gwavulani. General Gwavulani va tiveka tanihi Tsakani Gwavulani Baloyi eka xiyenge xa vona xa mabulu xa Facebook. Swona vhele ku tikuma munhu a rhambiwa ka Refill Giyani Stadium i nkateko lowukulukumba ene swa tsakisa swinene. Hambi ku ri swona swiyimbeleri ntsundzuka Benny Mayengani, Joe Shirimani na Sandile Chabalala loko va ta va rhambiwe eka nongonoko wa timitsu ta Xitsonga lowu fambisiwaka hi Soli Makamu na Mafosi. Loko va vutisiwa leswaku i yini xi nga va khoma kahle ngopfu evuton'wini bya vona va hlamule leswaku va tsakisiwe ngopfu hi Fill Up Giyani Stadium leyi a yi ri kona hi lembe ra 2028. Se mi ta swi vona leswaku ku tikuma munhu a ri ka event ya muxaka wo tani swi kahle swinene naswona swa tsakisa. Marito lama General Gwavulani va nga matsala ni twa ingaku i ve le ku kholeni swinene. Marito lama nga matsala hi lama landzelaka. Hey guys, a ndzi ali ku ri munhu un'wana na un'wana u lava ntirho ku a ta kota ku hanyisa ndyangu wa yena. But ku hava ntirho wa ku maketiwa na vusiku. Loko u ni foyinela or u ni texta after 9 in the evening, u ni vutisa hi event ni twa ku ri ku ni delela hi higher grade. And na wena wa ni kombisa ku you are irresponsible. Nhlikani hinkwawo a wu lo rivala ku artist gay. Between 9 and 7 is the right time. Hayi hi nkarhi wa mina wa ku kha miroho na ku gwavula. Mi nga lavi ku kuma xa ku ni vula ku khola hi xona guys. Don't text me nor call me after hours. U ni vutisa swa festival. Please, cause I will instantly block you. Hence ku ri wena a wu ta va munandzikisi wa event. Inkomu. Loko xi ri xibamu hi nga vula leswaku xi bele tindleveni. Xi twakarile xitsundzuxo xa General Gwavulani ku a va lavi ku foyineliwa after hours hi nkarhi lowu va lavaka ku kha miroho hi wona hikuva i ku delela hi ku ya hi vona. Leswi hi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nge se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina ha wu khensa swinene. Hi nga rivali ku namuntlha a hi vulavula hi xihisa xa ku gwavula, xihisa xa ku rhunga. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.